wa mukitata monda museise ne kwateka ko chaku kende kwitha kicha kwaila na cha kwendesia umundi ni muthenya wa gatano asongwa Meta Entertainment Friday na muthenya ni wa gatano wana wa gatano umana saa ile kuvika saa 3 va Mutongo TV ngwatani ya mukamba ndule akumana wenu kou ni na ukethia na utho chenthini wa kilungu munthini matuku 18 mwini wa 3 mwakani wa 2021 mwini wa mbio vika bala bandu basi aende kana mwini wa vika konani na ende tuiba nikenda tutanethie tumanethie na tuyusome thenyini tawa Steven Muema kilunguni cha umuthi ningwithani na musanii umwendete muno musanii munene ukwini embathi siki vathukania coach na vindete yasana kwa thawima na wenu ambeyo tweet @Mutongo TV ke @director Muema tutumete #wenu ndino mutandao wetu wa Facebook ni Mutongo TV na noma the Facebook page ya kwa itawa Steven Muema Kenya like the page nombo na bune na musanii nikenda thawene kholo yaku wakikisha kana ne weka kendo gitawa ku drop yo kholo bune ende together ende toisisia we asiata tutumia otomani makuvi theni wa namba ito ya SMS lana ile itatu kenda M5 ile itatu kenda M5 niyo namba ito ya otomani makuvi. YouTube ni Mutongo TV official na wasema bande na mtandao wa Instagram ita Mutongo_TV nye nina okethia kalibu theni wa kilungu cha wenu va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kalibu. Asante. Ni muthenya waku wambe kufika Mutongo TV. Muthenya wako wambe kukinya Mutongo TV. Ndagala zemanyo ni kukethia we musiaisi wa Mutongo TV. Alabo ndeu mwe Yesu ni hata iwe. Sito yako nita wapita Mwania Paul. Siaitwe kaundini ya Masaku, sub kaundini ya Masinga. Location ya Kangonde, sub location ya Kikume ni village ya Uteni. Ndi ni mutangi Yesu ni ngai, ayo ni wako. Ai ni ukuli ai ni ukamira kana kwa beka list wa beta kwandika zindu ziyonde nenda kwathi yo kama na makapito na ni ukuli ai kwani waswa ni akutha yo mutangazi na aswa ni muno kwenda ida ni mutangazi na ninendete muno wia wajaribu kendo kama no isi ila mundu ukwenda utika mwini wona ena kasimo ko record aidia ka record ito kaindo wajaribu kama ko dayo najaribu muno na guma ni primary school nikino nendete actually ne wa watangazi ngaingore ya mutangazi kethia kwanza na biga school ndeketi siana pio ninye ni twigie mutangazi class ni so nikendo ne ka kumate na kino nendete kumate na wakola lanziani ya kola ngetiria indi mutangazi kwa hii tutambirwa thimu no nenda wasiumwe anduma wase umite utende tuo nase numite utende vile anduma utende ni maete wa molio na kwanza molio suo ka excess muno yeye kwa no tukonia ka report ili ni studio yu aya yu nenda wambe kwanga wanatha witamu kwa sentence ile we report ya vilingi wa mavo na nende ma utende ne makwata molio we ready ni ready okay mwenda musia ise na ende tuisonga na mbe ndino vilingi wa mavo muthenya wa mundene kana ende ma utende ne matana muno itina kweta wa molio wa maloli ngili umana na 95 mwende kitwa mavo kumakisione kipita Kascratch ena mavombe yange ena okwatya nesa Steven Muema weva umetamboni na ndi ene ma uteni village mena utani munene muthenyani wa umundi otondu wenene kana sabuchibu na chibu wake siyoki ni organize ye molio musio kondu wa anduma uteni na ndi umundi mena utani nundu wa kukosa molio na mihazana sandi nundu wa serikali kumeka nesa diatangaza Peter wita wapita Kascratch yu muthenya mo wakili wili umesidi ona yakora ni scratch na weta Kascratch kana peki wata okay then sitwa ne tienye mwene ni class cha thanda tu ambaika we class 6 ne class 6 ni wewe wetu Kascratch ngone tie scratch na ambi scratch kana no ke Kascratch na wewe thia we wona kamwela kanini wabanga yunge ita Kascratch kana esito ine tie tina wakutiwa na sie ina twathina muno kwito na wewe twapitila thina mwingi nyono njuka ngafaulu ngapitoka ndikuwe wa office ndindi kalomozi ndizo no mundu umana bawe yuka iba fees anondo wo scratch thina na ita scratch ela thina wo kie wa ole kanga yu na ita ka scratch na ndi no gito tani sana kono ndo thina ni modeli ko umani na nituko sauka bumondo alama mama silile wesilile wesa kuteka no bikabu wini wambiende wini naambiye na kusonga na ambiye kusonga mwaka wa 2015
2015. 2015 na dance na sungi na mbiyo sunga kwa Jackson Mutindo ala wainie masekete. Actually na tutambite kumapui. Kwani kopeo ndo mutani na masekete? Ayo ndileni. Mwendo bwanana. Ayo tutiene na Jackson Mutinda ni there kwa wadi. Okay. Tuyo kwa waki ndakame. So na mbiyo kusunga kwa Jackson Mutinda 2015 na chiku sunga na mbiyo mote ya CD tukathina muno tukaitu road show gote kata CD 10 oyo akanengo mana ili saingi kuithoko ithi aneno kandeke ndo ende nebu ndisio kusunga mbalani kwa kiondita CD na sote kadanza na iko hapa Stadani motemi kitwi alawa ini wathi weta wa simu muno yo bana mbiyo sunga ende yu wathi yako wambe kulika studio na record 2018 nyake sio ande kuma 2015 to 2018 ne thiro ne dance utambito likawinine ni wona ni waende ni wawini ni wona ondo ini kila ini mabitela yo mwini munini ipinde no mathioka mwana Jackson mwita CD that time ipindane yumundu kuthioka na mawu matete CD kabinda kuketha kabwana challenge kenene cha win actually ni mbesa na wayambi yano thina muno actually ebinda ita bathini yo muno kubya ni suwa gwite kale tuna moko kuthiuta CD kila kibonda kwikio bina no thikasa at long last ndule aiso fanikiwa lakini wana wakongo nu kwa hiyo twekasia twayo mese mathina mema ingibyo kukwatwa kune kanzu mwe kona kelele soko kwekwata sindu mbingi na twayo mese byo atweka sana tweso kume ko umundu osaka letu athioka ambe athioka yu atete wathi petha thina kwa kanzu walete kwitha walete kwikata nikenda walete ana mabalua ma nema ukaibyo kanzu balodi unga mikaletu kaguomba nyando atatu no thina so petha challenges mbingi muno katika road shows ina sinu cia muthembo utambito likanthini wa wathiono wako challenges ni mwesi yo overcome kana makonia ona yimba do sithawo ona yusi there go challenges izu lakini masomo no challenge ya muthembo si there amwini ni munini utesiwe na andu aya withi andu ano andu matono kuelewa so challenges izu muno cia kukwatwa akwikata si there mwini ayambia so no wezo me cia biko bana ukatani siamu kali andu thini muno witoto CD twa kusoko kuma mino manana no we say that lazima we say that no kwamba si lazima we say that weke ndo kwe na yu ipinda yo tambito likawathine ila wathioka na andu kibathokane uita CD kana wisonga webundisi chayo lo awathi okay ne yundi kalanda aini ebindala na idanza na somie sinu mingi actually takuandika mbathi na maniye kuandika wathi yake kamba thrupe kala na ini make kamba no nya tene kuma tene yakwa naandika mbathi muthemba wa kwaya Wili ane kilungu chambe Kiswahili, chorus Kiswahili, chorus somo no mwana naandika mbathi ya Kiswahili. So kutinda na ini kwa mbundisha kuandika mbathi ya kikamba kuboya. Actually bini maboya muno na aikala namo. So nebundisi sindu mingi muno nezio tangi wona kuwa dhini okweni na boliwe Pastor Dani utangi actually. So nikala na ini nasomia sindu mingi. Kuyo naweza kukolika ba mute CD binda yuba ndo mutangi. Ndio mutangi. Lecha kulacha usukume kwetha utonyo tangi. Nenwezi na ikinengo cha wathi kuma tene. Wethi amundu ikinengo na timu tangi lakini andika mbathi ya ngai. So na ina talent izu kuma tene. Ano kiene kala unaona ni alo studio na kwanga ina mbathi yako. Wone ye Pastor Dan mbole yo tangi yo. Kana ni studio nga record mbathi. Weki otwa kana wethi ye wiko boyo watu. Neki otwa kuma ngone. Ko mpaka muthenyosu kuma muthenyosu mpaka uyu na wongamite. Mpaka umundi ni wongamite Kristo pio. Wathi waku ambe ula wandikie wakikamba wewe. Waeta wa uile dhavu. Abai wathi yako ambe ko record ina na wini na Jackson Mutinda. Usuye ni masekete. So ugo wathi yako ambe wakikamba kwa sakalamu ni andike. Ai ningine wa masa kana wathi ula wambe wo mandikie mayao record. Pabeti wata kana wawendie muno kana wana experience yoke say that wathi ula waku ambe okuandika ni musio. Okay, wathi yako ambe la naandikie sesi ya Kiswahili ndia record. Vanda au ndia record mbadila naandikite sembi ngebyo ya Kiswahili. So zio wathi yako ambe wakikamba kuandika. Nundu na ingi naandikite na leo record na ziona gwendieka na wai musio. So naona kanita bi mundu weba erikie bina ometuki Yesu no kweka chama atiseka le dhavu. Yeah. Kila cha inspire kana kila cha tumania na wathi no awile dhavu nicho. Na ini actually ni ninge na erikia bina wathi usiwai wako. Na nundu ama wisulala ne silite nene thiye kanyi mwene nambie na kwinenga vinya
ne yatimo tatwa mokite mwendo kumina wewe anwenda bite lakini ninye na yatabiti kuma ngoni nondo amawisilo ala nesilita so amawisilo ni mama anzukumia kuandika wadi usu na ipinda yu wa record yemba zisiana ata muthenya wambe kana record yesio na record wadi umwenda neka labandu ba mite tatu ndino kawadi ogeko ka masekete to kurusendi bando imbyaka mwana kako katuthi ndiye nengo mwana ndina kawadi ukawa keko ka so through okudina ake kurusendi isina nengo mana 5 ndindia anengo ngilindi tindia nomba niombesa nina record ende ne ani album yeah kwatu yutu kwatu tungeti na muthenya wa record ya wathi no uwa wile thavu weki ata na weki ata kwa mwini wenda record na ndese ndo tonye kwika nenda utumye kuma ila wa mukie muthenya usu mbake la wathi usu wethi no tona gwethukizo CD-ni okay kino chambe tha wiba yana no wiwa wina kenengo cha kwina uketele okwate ngilile yana nikano the studio kaine nena ate mazekete CD anengo kalana kako ndithindie anengo mana ali ndithindie actually na ndie studio ndesi lingi yono ne producer nyeni record wanga ino gwiko chama ngakwete ambesa uke ana ina record aguma kuna kuna kurusendi ana mwete yombesa ni anizi ila nomba ni 3 CD na mwete ambesa yake so mundu wiba kwenda kwina nduketele okwate ngilile yana kana the studio kiuki nini okwata ya ono wa record yutu ike mwini muthenya moyo ka Mutongo TV yeah na yitenda practically you na muthenya usu na muka neko na this studio nekiwo ngena muka kwacha kuboya na gitio boya nengai ndiendete studio wathio ni boyo kapochi mundu ibaya kedukisio tena gwikwacho athai akwate gwikwacho so with your record no nene awadi ukautuma so na mukio kwacha na boya awadi anathambukana na the studio yeah kwa the studio you pa studio you tunainga bisa ya undu kumela wakomania na producer mwekio na mweko waina undu weikie mpaka wathi osakuma ndia struggle muno ku record na ndia either detail ma microphone ni nondo nikendo ne sikuma tenene so peka wata you nena alika studio na thina producer otindi ata ambe ne tindi nesa okay tuoselele kuma buyi na unya keyboard akuza keyboard ya kuyambinie ngita ina chao ndio ina kakora stimo tatwa mokite mwendo kumina aikwatanga ende keyboard tete mwambo practice aikwate pyo na aima na chords balawine lane ba kija kunikeba organize kila kindu chonde like tawana wa mweka practice and you kwenda ba microphone nene mu record waje yeah kuma bu no yaza wadi ya kunosu ndoka unene yue ndio utomekela bana yeah wathi usu akwambe wa wile thabu yambe bi wethukiiwe ba yambe bi na winie kwito musi anisani wa musi ndila onja album ya kwa yambe na ino wathi na bangie chade cha mkamin na kuyo launji album so yambe na winie kanisani kwito musi ichade chili ata chade chaike nene bi actually chaike sio je AIC tulimembo balanzi yewe abalani batisi yewe balani ne kanisani so chaike nene na chaike sio bi actually andu mo kiema ngwata kuoko na launji album na neke amabisa yesu nadi miando mama singa kwanza so weki yo mabisa owathi usu album ya kwa yonde mabisa yambe na yeta wakulumanya ta lakini you ne upload ya YouTube ombala na yeta ya album na tia record wathi no mwe ko unomo wetelilie ndo play wetelile mpaka u record ningi lakini tio naenda out ono yeno naenda out kurusendi inga ino akawathi kukeko kanga kwa tombesa lakini yambe na winie musi ende yuende nambe yukurusendi na Jackson Motini atwa kurusendi bando imbeta ndino kalaka wathi kwa kamwe pastor inguzo inengo ngili ya album yengi ta record wane wathi wathi su wosi wata ni audience ni watikilwa chali waina message nzio na nine by the way atuma actually ni toka Kascratch wai wathi musio na album ya bless and ya kando nesa actually ndo manakana Kascratch ni wa studio kwa tumandanise wathi usuwa wile thavu ni na moti mesilia ni ukusi wangai kana mwenda wina mawisilo kwanza momu muno ni na moti mesilia ni ukusi wangai kana mwenda wina mawisilo kwanza momu muno ngai aitethia mundu ekalata wa mulile kulia Yosefu adhinie muno ayumela
ngai yaitedia mundu ekalata wa mulile kulia Yosefu athiniye muno ayumela ate weta ngombo ni anainya thina mwingi kolokoloni Misili vange masisi YouTube. Kuomba thisa kuse YouTube. Si YouTube sione. Na yu wakawa ina wile dhafu. Wazula wakelwa kwenye studio wewe. Wae ndoto za timia. Wake so ili wae my second song ku record wadi yake ile ku studio ngaine. Wake so ili. Naende yuko mawila inge na inombo la yake kama. So nao wadhinoa ndoto za timia. Wa inspire we ni chao kana ni chao kila cha tumia wina wadhisua ndoto za timia. Azo limbadizi yako mbingi zitha asisi yake ando vinya. Ino nazi muno ngaliko kwa yiri ya isu. Mundu nyimwene nesi ile mawisilo momu na niri ya nishua kana pe mundu ngiwe ba yombe tukizi wesi ile kila nesi ile. So mbadizi yako mbingi zitha asisi yako inspire ando. So ndoto za timia na yao mundu wibaya. Ebanga ino wande disenye kila nenda utwika na atwika. Ona kwiki ebina na kila wenda utwika suomwe okayediwa. Then wa thayuwa mwini uyambie pi uyambie ku record wazi. Nicho kila kithanki binya pi then wa thayuwa mwini. Kila kithi yake binya muno athini. Tondo nguye challenge kinene wa athini ni mbesa. Twina ndo ingi pyo mandikite mbathi nene pyo na itwana kukita ngosi andu na andu magethukisia makabwa. Lakini mundu usu aiye kindu. Mundu mutwika na kindu akathi studio akayu record. So challenge kinene bicha mwini ayambie yake mbesa. Na yu aini ala meba ya mekwenda ku record wathini ndio yambe. Na mena dhina wa mbesa. Yuto no mu advice atonya kwika hata atona kutumia process yibo nikende wese no wabikia bandu to no record wathi wake. Nyeni andu wina ngai aikendo na kimwe kuwema. Na ndiaiwe mundu wina ngai ukwasya vani na abika mwiso. So kilando anarabe mundu iba kwenda record ikwatie ngai kilondoni na ngai ndalea kukwathima na ngai ndalea kwikanesa. So umbanywa ukanini wenako ibo yo ngai umwe ngai nyenenda kutwika mwini wambathise omukumi ana kumutaya mwe na nina mbezo na imwe mutangi na ngai ukona kwetia andu maungame naku kiwe na ngai kila kindu githi yake possible. Mwendo musese twende nonene na ke Peter Kascratch kuma kuya utene tiwa nakuwezi elo winite wathi wa uileta dhahabu na kukulumanya ota alongside mbadhi ingine enda kupitia matumani mako makuviku sila namba itu ya SMS lani ile itatu kenda ya mwitano ile itatu kenda ya mwitano niyo namba itu ya otumani mkuvi nenda kusisi ya undu wasitie Steven nimeshukuru kwa Peter kijana mdogo ukambane Peter juu neka nini Muema salimia Peter Kascratch sana ni James Kilonzo. It's a brilliant morning and Anderson Mwanzia kuma mulumini. Okay. Umbete hello ngeza sika Kascratch na winguli semwini usu ku record wathi nimbeza siana nuko da usunge kule utu nobe andu menda ku record mbathi lakini maimanya utonya kwetha we anda mbesa na nikenda uthi mwini usu sawa na kwa nonenda kutwika mwini nuko sethende we advice andu ala metha maenda kutwika mwini. Okay, waka wa rekodi wathi uno wa Kiswahili ndoto za timia. Na yu wa rekodi na wathi usu yu dhino experience ya kuya wino ndo kuneta wathi ukona katika ambathi sia Kiswahili na ambathi sia Kikamba nisiba muno ilai siseli yako lako ya audience. Nusi tiakamba ithie chambe na ukamba ni munene muno tuikomanyo kamba so ambathila muno sienda nisio akikamba ukamba ni munene pyo wathi ya Kiswahili Kiswahili kwa kamba withie ni wewe kama toni mando tilaisi lakini wathi wake kamba wena ngai muboye nwenda mituki wana withie ya inwe Kiswahili ndo wathi wa ina ngai so actually kila kithe ya muhimu ni ngai tanguliza ngai yatongoze kilondo ni akona maundu maila ba iwathi utethukiwa na wake isungu wele thukiwa kamba no ketekeleka as long as wena ngai wena wethu kisiamba thisia andangi ene thukiamba thisia aini pyo ona ndiye thukiamba thisia kwa no kambithia no mari thukiamba thisia yo ni kina aini amuni wa masaka na maithu kisiamba thisia
No si tukiawa ini no me tukiazio mbati zio nyazo ni tukiazio wathi wakwa na uma studio ngenda ugo ndo wili lakini undo umethia nomba ni ile ninyo kandi tukiese wathi maybe nena mwani nomba wambia kambikie kala kawathi kako ni waiwe ngiki ya tukiese nye muno ni kala ndi tukiese mbati siano no sio kila muthenya kwitha wongeleto manyi na uwe kindu ni kila wika so ngatinda ni tukiese wathi yakwa nundu no wakwa na ni uwe wako ndi so kwata uwe ungi wako andika kindu kingi kisio so ni lazima wika lo tukiese Wilberforce isiata test kasolo na chao masekete na chao nikano kwa knowledge kila kingi na guka hatuete yauke yeah kubika winyo kotetha itiata kana bendo tethai wako ata actually ni nama nika kwisila wathine na kuma 2015 ndi bando na andikwa ona bamango samusala mweso amwe so wathi ni we wambika liunili ne wendo banga wathi we kaindo mbesa wathi no eba na wathi mbesa mbingi muno kila kienda no biti ikasea no iki abiti mundu atonya kwika ni nzia siba kana ni channel siba tofauti ila isieta ya mwini mbesa pe skiza tune pe YouTube pe Boomplay pe MCSK ne winwe sources mbingi sia mbesa so nyekela ndo tabia mwini ba wathi no eba ajili ando ngimona wathi tota iba twine yanga ila kine wathi no eba muno na yuma tukwa mundu record wathi umomwe ukasedia baby na kuthi utere CD mwini tabua tonya kutete kata tutethe ko kwisila o mitandao ni ya utambathi kwina mitandao mingi watambathi kwa YouTube kwa skiza tune so yune sindisi zitu tetha se CD sia bikie bandu wethi atila sia market so tutetha kwa ni sindu isu sia ba skiza tune MCSK kawathi ka bicho to views twana ndo na YouTube ila choka indo chicho tutethi yo yona banga sindu isu sia online skiza YouTube chao nitonya kuna ngombe so tonya kuimandi ya kindu chao ya moyo kadhiothala niyo kuna ngombe so kwa wangali kwa wangali okay tukakoma na guba to ile brand kuambia yini kala ni zeze nguza konda wimbe to ba so kona ni zeze ndio 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 timu tangu so wadi no ba wadi no ba muno na yuko bikabu with it on a challenge sound ni wawini challenge kila ni dira chwadi ni wezi nye ndimo nene actually muno ndimo nene ta ini amwe wadini so challenge kila kivo wadini kenene yu kila kinedi ndo ndibetelo muno saingine wina wadi nandu makalio wetikila bethu yu ando inge makwi ya ngoba una makola wadi yuthi amundu wewa pe mwini wa ina weta wangania no mundi no mwewa wina wadi withio yina bandu wona andu mali akupokea withio ikwango zinuka so ju challenge kinene muno chamba kwata mwini mbe ambapo no changwa ata be bindane nda ukwango na ndikola wadi kinena biga bandu ne ya one ngai ambiti kinengo kini cha kume tu ne tichano anaye kasaingi naende yana wadi so challenge kila ni ndio achucha wadi muno no mbesa ajole no mbesa ingeza kwata mbesa mundu ni aliaze ngezo kwata mbesa nina wadi yake kamba kapoze mundu ya America na nikikwa nondo ni okole ilo di ba studio dana udhi ka record wathi na no wina position to ku record wathi kwa hiyo kwa mbesa sibendo awini wako hapa okay ku push wathi ni ku wea ku record wathi na kunya mabisa ku ithi yawe ku push wathi we thiene wabikia mundu ba mashinani ko ku ithi hapina so you challenge kinene nondo wathi ndo push obvious ndio so push wathi na mwako mathi wathi push na mbesa so ku challenge kinene muno kwa tete nyingi tinye ni nyoka wedia mundu we niemba dinzio pio muzithu kiasi mokapoa lakini mundu ba musinda mwisi niki nena mbesa ndo no push wathi obikie mundu we ba ya musi yeah na hiyo kwa mitandao ni to nondo ando inge akenye inge na ando inge pio mitandao ni cho we say the other pe kwa thika umando ni mashia ukabikia kila mundu kana na effective bio ndio so bikia kila mundu aibikia kila mundu no kashia wako akaona ngoki ndo kakwata wakasamu lakini kaibikia kila mundu ndo kali topika mwini unawe saa kwenda kwa collab na kenu wakamba kana wakamtambe wakamba nikenda tusongere nambe wakamba we nyingi actually maina mbadi kakita ngoya kwa Wilberforce musio kana ngaina na kiona tekalami yake yana okitango ya kwa actually no one nasikia mbadi yake kuma ni munini pio actually no atumie muno etweka mwini so ngambe okula amba ina Wilberforce to Wilberforce tuke Kenya aitoke Kenya nima Kenya be mwana ombe kana zaito angadia nencho yeah
Niwenda kweze kwina ndandesi ina na kini ni wa ina ne saje to makenya no tukile bantu bangi to yo Tanzania hai where's Mwando Christina Shusha okay pe bantu bangi kupita bu no twa kila full stop bu Ndio kamba we iningi akere nagiro kweta yunga ngambe okulwa munde nambia na Wilberforce ndio kamba we na iningi ndo anaina na mo na iningi matona kugita ngosi andu meba ya makapota nisa katwambo siende mundu museisia ukwasia ni wende na kutuma utumani wako mukuvi kusela namba inaitwa SMS ile ni ile 395 ile 395 ndio namba inaitwa utumani mukuvi Umbete Peter umenitia nguvu sana, Mungu akubariki na neema ikutoshe. Ni Karo kutoka Athi River. Aya ngetha sika Kascratch munono imwe ni omusungi utenda ni omusungi ni Irene Kamweshi kuma Huruma no wambwe kuma Kithimani kethe Peter muna wako na mbathi cia kesi mbathima muno pyu. Amen. Steve say hi to Peter Kascratch ni Emily Chebeti. Muema say salimia Peter sana. Ndisi mwenda mbandika kisoile kisongo nikinota mwenda testimony yakwa muise kana nizi kizungu lakini Mutongo TV pe cameraman kana mukuni wa visa wakwa uta Joshua Philip apanga ndenda masito make kamba mwana usino mpundisi ya kisongo na Kiswahili wasoko manana kaba isa education ukutonya kisongo na Kiswahili niwa mpundisi ena mundu ngi uta maloko haya uwambandika kikamba mwamukata Mutongo TV ngethe se Peter no yomwe sawa ni Faith Kaluki ambia Peter salimike sana na mwambie ako sawa na mwambie ani gongea moja ya kikamba ni tuisa kusonga wadhi wa kunia Apostle Ben Kithimani kethe Kascratch no yomwe ikievinya no kuma umundi ninatwika pila na kuma umundi natwika pila yake amen ko ando by the end ndo makwendete muno ando nimakwendete muno kwa ndo ngona motumani makuvi maende na kulika ba na salimia Peter sana na umshio na dai kuwa dansa wake kiyoto nene ya nyine nda kumi mbathi na nina mamu wa kwa na yuni na tetheka vio ni asante sana nwa moteke mama kethe mwini usu na uimu ya teka sevio todo kumengai kimandhi kamwana kaka mbu utumani wa kwa mweso wa siti salimia Peter na umulize tuituna yue pe andu ingime kwenda manya ila u record wathi umoto nyo record na mbese sianare ku record wathi tengemea studio ila audio record kwa studio sia 5,000 betengemea na quality ya wathi lo kwenda na be studio ingi record ya wathi 2,000 so itengemea na wenda chao wathi la yu wathi museo utona kwitha witha ukambe wandu ndukuyo wina aibu utona record na mbese siana 10,000 kwa mwini ukwambia yu wenda wathi museo pyo withi onje mbe wandu ndukuyo bethina actually ona pesa 5,000 patengemea na ona nwenda oge ya producer mundi hamukie na go kuzio withi ya kwanza ndakona au kunia so ite no favor ya ngai actually so be studio sia 5,000 itono kunenga ukaiva 5,000 kanengwa the best pengi ukaiva 10,000 no kanengwa the best lakini muno lakini yumo no kwa mwini ukwambia 5,000 ni nzioka kuna wathi musiopyo utona etukiwa ni kila mundu tuke kwa video wena 10,000 umite mabisa wena 10,000 umite ebisa tono kwilwelwa mabisa masio wena 10,000 ko wendo banga yu audio na video ni tona kwitha asire nche bandu bombe semwe kwa woni wako na video zia mbeza mbingi actually zia 50 wathi omwe bengili 150 unit ya that mundu kwenda ambia kwina we musi wena 10,000 na unye wathi mabisa musiopyo tona kwa TV ni okelelo nano but you enda quality lens yo light of full HD quality lens yo yu ya mabisa ila utona ku record ukasi yeno ne quality nzio ona no we bandu bonde no tona ku brag kana na video nzio nitambesa tasiana ata 10,000 na mano hivyo tezia kimwema lakini wena 10,000 na ume video nzio na unye video nzio actually so you bangi betegemea wa wenda ki na sino si 50 si kiba tokanyo kilikela banondo mosese no kwanda mana akwingilie 10 na 50 peo katambia kaza kwa kamera tofauti ya hii kamera ile kutumika kwa shoot bangi mo kana drone basi ndo mingi katika video so
izino zizi yeta difference ya mubuko. Okay. Ni tutabisie museise undu wathi wenda ukeni ya producer ka ukonia kindu cha muthembosu. No ila tuendete ku shoot video twekata. Ila tuendete shoot video twambiana kindu keto script. Ukaandika kaze wathi undu kwaze kuluma nyota. So lazima mweka lendi mo plan we no loko yo ku shoot. You know andika script ne director kana niwe. Yitu andikite nena ake tuliendele nake. Tuliendele nake tukajandiliana. Akaambia wathi ndo azekuluma ni watendo mandie mangi 40 akanduma mangi kanuma mutana 40 yakanduma mutana yu mweka lande muine na ibya ndo ndete sindu silio nona tukadiba na tukaiba na mukeka lande mukajandiliana. So you video and our script mukeka lande bina producer mukakwatiania. Peka story ukwenda utunenga na mbetu ambeto dhika ka story nikau. You pia ndo meko asemenda ne madansa. Mundu kwenda nzungia kana mundu wezi usunga wibanda. Kana mama ndani tina attend. Aide na you ndio za mundu nye ngamwya ngakuibya nomba ngakunenga liu ndo nakwa nongwambia. So ndio zoza mundu ngamwya umundu ngaunenga liu ngakuibya mwezo wa mwimbe azia ndo na lakini nenda shooting. You ando asio the not is on na shooting ngameta ama kwa kama kanzungi anga mawe ya uniform makanzungi ya wadhi yakomu no wa uniform no we are dancers uniform according to we ndaki no me omoke na lo lakini yeye ani asungi ye mwini onge so wadhi le leto ke mwana ina no ilasi anganie betawe so we ndaki ndo chap unique na you wa uniform we etiwa pumwe kwa kana manda na Adili onela na danza to we uniform no kuwa ndio kaina kwako. Danza no wenda na uniform ndo we mundu ngwano wasaingi. Yeah. Okay. Peter no do it. Ayendo kamba. Nisi no koluneki. Ndo ba be ando ingi pio ando ingi kwanza ngona maikira tepio. Ngona aingi kwanza ni alama tono twaika. Mera wewe ya rosi yakwa. Whether wewe ya rosi ya kena twanie ni na geli tukebana no ngwiso kwiti achade ko mundu lo kwenda kwambia kosa number 07 eko kimya stories ande baidena ayi na yipita abanga yiwe na no ikatika ikateli aje actually ngogwiti ya rosi tubicheba metoke ngogwiti ya rosi metoke ni saa tuyumabu kwa mundu wa muika ni kwa mundu wa muika alama ina relationship challenge nene idacho kaundi nene amono ka relationship actually generally ki mundu yu eka weyu ando mamuika alama ina relationship alama panie kwesa kuka kwikia mutwano kana kwesa utwana generally yuki ya muika pe challenge kinene kithia kwa mundu wiki wangu niki nubeti hana challenges bingi. You wanazongia yikwa mundu yuwe na keli tuke bandu kwenda twa kana keli tuke na mundu mewe bandu. We? Ikoli yeye na bina. Challenge bingi actually batenge me andu mukwe kalani. Relationship ni meta isawa bagwanizi ndo itatu. Love, respect na trust. So ba mina ndo wanazindu isu itatu ba ide adena. Na kimoja akosekana baba ile aidha tena. So kila ndo ono tabia mundu webaya enda na hii nanga na inda ya mwali aminiana mwali kiania kino choka mutete no ape ando mekola semono ando malete kuikalania ibinda yana ta main relationship ekawe ando malete kan ibinda yana ta main in a relationship maiso tuika kana ne matwana pe bando ba rupeto ka ne mwakala muno kana ne mwasemba muno ajali wendo ndi ibinda watono ngana omundi anga usize ngona kini kibeti anga utao ni utana baeka ega binda actually ya yu ando ingi mabeti hasia ba omundi ngakona na ngona kibeti awina maundo ni ala kibeti chenda Peter ni kulie kibeti kidaki bwanata okay kibeti yu kibeti kida giliana kibeti jo jambe ndakazembe kibeti jambe nige kibeti ni mundu lo yuto mundu tiondo tiwaku hethe onengete ndaya akuikie aikwenda igwani maana kibeti kingi kiba kiko nile zindu isio
wendo ni kula kwete malaa aye yenda ni gani mwani no kila wewe abungone kila kitu kwa ile tuidano katume buno tusogete bawa thini relationship mbingine siambe ya na ikathele lakati makambe ya ukona kwanza mundu ni wambe si kwanza ona angeni masi yaona nina kolendi katwana mpezi ndio imwichangi au kesethia sapale suni article ne article lakati ta yuko kuaminiana mbe kwako sekana no ithio mbendete ile mbikia o trust yo mwikio niko ita relationship so wa niko ya ayo na mundu zina mugolile lakini wethi anu mwendete kwanza okegwa wera ni wa mundu umiongi waza kibango akayumalaje bunyomba you so trust ya ngo balikama thina Peter tuimina pe wewe mundu amuika na mundu atethe na ndo menene so be ando ingi me in our age kana me in your age me kwando tethe niwe ando ingine masia uyu wangali weso tuika kana no kwenda wasi no nyangwe no chamusi ni lazima engine wambo isi kana yongali no in a good condition kwa to the sebo kemo mama aye tedia mondo you according to Biblia no zinya ni na gospel so kana tedia you mondo yani zileta Biblia kidi haki wrong actually biblically so ndiza kuimiza mundu webaya uzi angali engine ate no kiti musi biblically ni wako sana wabanga yu thio komana na kila kiku ya kumbe komani aje kumbe nikana wethi na yo ezi mwi ni kalu ya Kristo lezi ya kalu kuwa kama ngelo kuita boya mbe no itete harusi tukone motana wabanga ubita yi lakini no wezi bwa kangayo tu kangayo bo kangayo ndo ingi actually babalukila mutiani na mwa minai kazi ndo imwe pekendo no lusi abe zindu mwa asia ezo ndo nendete mundu yayiwambe yo mono ndungi ukona so yinyingambe yotethe mundu weba umesia ndo twiti ya rusi tukete kone motano mwino ke baya muzimo kake musi Nintienda kukule kanine wa test engine. Isiende no. Nando sisi ando musese na wende na kunena na itu. Musese wende na kunena na itu kwisila namba na itu SMS lane ile itatoke ndai mu 5 ile itatoke ndai mu 5 ndio namba itu ya utuma ni mukuve kulia Peter protocol ya YouTube kuivwa ni jeva azin wenda wendeka with the winner chao. Okay, mwe atunenge namba yake tumujoin. Okay. Alice kutoka Nyeri, uko sawa mbine kawadhi kamwe salimia Peter na Evangelist Docas na tabiria huduma yake ipanuke na afike mataifa yote. Amen. Hi Steve, Peter Teresia kuma Kinyui kasitwa kwa Kascratch. Kaumie bano no kwenda ndo ase no kwesa kweka nako tu ngo kalesia ile ndikalesia lakini wewe no wesa kweka nako tu salimia Peter Kascratch na mwambie nyimbo zake ni nzuri sana atie bidii na Mungu atambariki atabariki kazi yake ni Mutuku Ndemi kutoka Mbiuni peka story utueleza Peter kaka musi kwa ilio kwa tunenge bisesi kwa ili hata jambenye ndimusi ono mono mwe ethi agweritwe ni class 2 na inyako yetwa ni class 6 so ntwathinie muno kitu actually na atiwe peka linawa kanini ebinda yu inyako yetwa my brother makwa ala ku my school my boarding secondary so inye na imusi na kalina wakeli tutasiani na thia ninye munene musi so tathinie muno kwamuka kwa changa kathambia kada school ngambo ingova indo ngeso thambuka ngathi school nzele iwe obvious mwalimu ndale wasindu cia muthembo ndalewa nundo enda kutedia utike kila enda ndethe yundike Kascratch la ni lio mundi so na thinie pyo na itwa thinie muno kitu ngai atutedia nisiyile to kwasa thina ni general in specific kwa ili atakatwa nenge business nike nawe sethela musiasi osiaisi nawe se no ume baya ukatwika kindu kingi takosali uba kubikela siyo rekala na medene litaya nena kalinawa wathi kwa tu wa mavoya liwo mundi ni obvious ndo dio boya ingi ukanengwa so ndo moka okeria atuime atutethia like tamedene tatu medene wa kana wathi kwake wethio na akuwe mwene nukuiwa ina nena yo kwanga niesoi ngozio kaingi ni amake ni tipo
so tathini muno ta kukozaliu kukozaliu ni tathini ni twakozie muno makanezo thio thukuma mbuchari kaiwa na thukuma so kaita wa kaiwa mbuchari ni ngaiwa wasilingi yana 120 150 gatumia kalina wayana kaye na kwandi yakabibitika ngiacho ndia ni bicha nomba kala na kazi ni yako itawa mutiso wewe iba nomba ne kala kwake naiwa 150 bitumia kalina wayana musi ke school kone kenda mbazi ya mutiani ngenda tubeza twa PTA so ile yakala na thukuma chionde no chongo toma na izao buna thukuma hotelini andikitu yo kwa kazi ni yako ndikoma kwa jenge ndiamuka gathukumia sister kwa ingiaye so na zile tumawisilo tinosuwe sio kukwata songe watu dinaona kwa dio songe actually lana manie kana no nini anezo ngudu akipawa chako ona ko lilo thukuma mbuchari anazi ano makayawa ndezi balani endete na imasako na bigama zako peke wanza chaini yawa bano ai madam weta waskola mumola wainie manisi akana nziela aike wanza wainie aba masako so no kiye bana ngama ngwita kama buko kako nimeta ka bambujere ndezi mundu no kana ngama ba ewa ini majina ade ene nete kwina muno ewa ndo majina wadi bana ndene za iwo kama ana kamwe kambo nyindi thukuma kai wakathukuma bookshop na kana thukuma hotelini keta wakevu asomba ni wako kiye kama mabuki wanzani masako na izena zimano yakevu ngwita kama buko kako ndezi bala niende tena sawa mwa wizo kwitobika kevu amyanyi ni ku zome aban driving kwanza titi kwako kwanza tuti kwako kekala hapo ine kala kwake na amuka kwacha saina kitini juice kwa lada bingu wote na wakai kala bauni atele imi so we bona zio kana dia o madan Jackson modina dai ni tema sekete that time ni dawa diweta wa noka kwengo ekana na mo manene bona mwiti na mwe mata ni wato nini ani andikire twathi twa Kiswahili otwingi otwa ndeje hata ambiye ndawaze mubuko wonyono ngoteli twathi tayi kala ko iwata amuka ko katoloni kwa chatika yuta to CD Kascratch umaba yeah na ko ibinda hiyo ndola mwinola wako mana kama kanene ni ai Jackson Mutinda ai Jackson ngiwe ni tangungu ni siye lakini umuntu olanye no ni na ngoya kwa yangu sezio kwake ni masekete actually no wambumilia na yu ipinde upe ipindo no wasia wata the sister wakuwe kata no wezio pesio diara said or you wezio mutethia abikabaka na besia kwendota na thukumie buchari tami yake elindi mutethia ama brother mako mami na school okay mami na form 4 you were there kibalua chani ne bamwe makwata to wila makwata ibalua and you mami yote the sister yako na kwa hiyo ndina ndikwina ni wezio kusoma ni wezio kusoma mimi na sister yako actually na so twa mwina we mutai na ni wezio wende no zile sisi na kwa siku sasa ndo katengia engwe kalata you ni stage yeba ila we waenda kwesa kwina pala we ngesa kuthi kwina this stage muthonyomwe ni we ni mwani epi stage ni we stage ni wete your dream pala we waenda kwesa perform nenda hizo perform kwa pastor wa Jeremia Kioko akaniza munene muno Ilobi Town Center wa fimbo ya Musa so nenda hizo perform muno ni wa ndio ndo hizo perform so munelanga aba ungamani baine ngatungianga imobya kila we kusukumia kwenda kwa perform pa unecha ni ma support ya ini actually nwezi wa aimwini tena so you pastor wisima wisiloma wadi perform kwake na shirika ama yake nundu ama elize mezini wina ni pastor wone mwini ni ma support ya actually yukila nende ya Jeremia ona we mwene no support ya mwini fema basi zangi to no dio ko okeno ka ko kuthi fema basi zangi to no iko ka perform ngeria moene kwanza na maivalue ya music takino so ashirika ama yake maina kila kita wanu zibe nunenga wa psych na shirika no endete psych we perform ni twendete psych actually kile andolo kwini amadhilio so yimwini ototambwa wathi ona shirika make maitambwa music so kicho kinguzisia kwa Jeremia Kioko ndo we mwene ni wizi wathi ne chao na shirika make ni mesi what is music yeah wini wakamba ni wana Williat you wini wakamba ni musio baby nda aini ma betoka nanga muno kethia
ona education wathi yote anganye winete nganye lakini mundu acio yetu na mathelete nokethi ona mundu ena chathi aini emeoka bakubionde aini emeo disiade ni sia ini alangi so yuko na wendo kamba na ini mina badinzio actually ukamba ni musio yo usungio wa mathina suma ima kukolanganya kwa wini kwa aini wona usungio wa kutoa wa mathina ni wewe ndina kuelewa yu wa uketha u aini yono o ine yono wese thini nimekwema no usungio wa kutoa wa thina ni wewe okay chambe yu usungio ni wenda uke kalandi uke thiana ukamana yone etiwe ninga igana nyeneritie thina munene wa ini kumanga na mbathini withia wina nundu iwina ndo kwina nundu ngai nukunengia wathi sikana nungelewa so yuthi no zu athelile aini manezie kalandi o memana amana nyeneritie ngai kana nyeneritie so amino amana ngalikwela uwe thina ndo ithe yabo wathi pe ini anene ila ndo mekwandikwa kampuni ni mpya peke ndo kita induction ukesethia andu ala mamutanguli ni mamonia undu mekawa aini anene mekua ata ini ala nini mekwambia nondo ni nonete ukesethia aini ukethia na meutambo aini ano nini ona mayuko mona tondo na makomani acha thina ona maimanena sana maimasiasia aini anene mekua ata ini anini kiucha itene you actually ndineza ona mwini ukubuthi wange lakini tena waka ukethia mwini nondo wini akawathi kamwe amaneka kamwe na keba aka ini takawathi kamwe ndendo akakethi nondo iwe munene lakini you actually chicha thelile twenda tukainteract na mwini kila mwini ukethia tukonie business yo ndebyo tunene tebyo you kiundi ambaye lezekana ni chona lakini chaibo tena yeah pe si adhe tofauti mwenda amukethia na aini ma secular aini ma benga alama tena gospel tenyu mukwana hata muinteract hata mandiko masia ndai mukamatwikithie atume so yu mwini wina mbenga ndiye lo mumena nundu nyeni na gospel ni lo monia wendo anga mukuziangizia angalau ni mute alike muteo ni wangai yeah koni mwenda na no we mwena no perform in the same stage na mwini wine tembenga yeah actually you wathi ni ngoa yaku kadibu ya naina bana ndioka ndio na bethe na onomwe ni kwakwa nundu ni bata na ngai na ni mutangie na Yesu ni ngai thayo ni wako wifani wake muno kwanza na mandiko masia kinengo cha mundu kama bingu yanzia so ndio nondo ni alole achathi nondo ni tani wakatibu nondo ni mutangie ni betwe ngilimba ona ndiko mandaite nona ningukwata ni na bianda nikenda muko na mbenga bianda no akwata fani wakatibu no ni ukule aini ni masupport ya nao gesethia hii for example then Peter we in stage kasolo mielo purity no moki in the stage mako kwina nago tasie mwini wa benga tasie manawita wakasau stage no aina oina wathi fulani netela mpaka netela no ni mo support ya no muthi mukaleza stage mukaina nake ayi kiundi ekanye niki nondo support wewe waona ni welo tu checklist Yesu ayaliza madhabani aka ayaliza bandu aka ina kujina yo sawa tumekula kine image na leza ba akana kalake ba ya musi kazi asio monenda isa fina ni tute Kascratch ngai wa Kascratch sio mono endeje ikakambona ba ni lesite wethi yakyo sound nesa kana nikaya kekuyana lakini ninaze wadi wone mudhuku ajele yameazi ni mendete ani ndikiazema disio lakini you ila image ya kwana ngai ndio mbetekele yu katambia ba iko na ngitao kambona hapo ndio mbetekele kwa hiyo fan chini ya maji mwana mzee sende anaonana na itoko sala namba na itwa tuma ni kumukuvi ila ni ile itatoka ndaya mo 5 23915 ni namba itu ya utuma ni mukuvi mbete morning Mutongo TV ambia Peter Kascratch story yake ni touching aongeze wende kwitha wisawa okay Mutongo TV ni Sam kuma pipeline kevya salimia Peter sana na mwambie Mungu akonaye na akona mpango mwema kwake amina ndio ni ukuleyo muzeisi wa kile wili ukambandikio kekamba ito wono nasoma lakini hedha wenda ni nambio practice Kiswahili ningitio sawa to kwa wini prepare na imbombania kwa maondo manene mokite
lakini thano wande kichekikamba ndika ikamba nuni kenda wese thia soso wakwa ewa amusini wa manondo ngwasia Ombete Mutongo TV gotaka Kascratch sana na mwambie Mungu ako na mpango mzuri kwake. Ninasoma hey Steve na Cecilia kutoka Kikima salimia Peter sana. Ni Karo kutoka Mwingi salimia Peter sana, napenda sana kudance kama anadai dancer, niko hapa. Ngethese Peter Monako fiti ni Kathila Ndulu Chondoni kaya wa Masinga Dam. Kethe Peter Mono ni Gracie kutoka Mwala, utumani wakuwa mweso wasitie wana ni uo lakini kama kona okay na niugo kwiwa okay aziti ati Peter kamba azihagiu andikite kamba lakini ukese andikite bandu ba andikite NG andikite K aziti ati uno tumani special kwako kwa Peter Kascratch wakuma wasisitu lengi isitu ilenge Kascratch Mwanie utumani official kwa Peter Mwanie kuma Masinga utene wa na ni wongo wa kumwenda, lakini kama akona dem hakuna shida. Peter ndo nangia ndange yum plan tumanyozi wa bigani moziaje salimia Peter na mwambie is a good singer, Mungu ambariki sana. Okay yue Peter endete ba then wa wini kila nenda anye wadini actually na kila nenda ni target ite ni na wadi suyo mundu akele kitandani athiwa nai azila ne kiisi wadi ya Peter Kascratch niona aboye ila ne kiisi wadi ya kamwana kau sukali wandi ni timu yake 10 na waboye so ni na nenda kwina suyo mwe ni ngwa maukusi mando mundu aboye kanza edukiisi wadi yako nenda andu mepoa memuzi mundu akwatiti Mutongo TV we edukiisi kulumaniota akokila kitandani akaimo ndani kwa hiyo target yako wadi akubikia nations mundu nenda na utapa nyobo musio kwisila wadi so kiuno jini niendeze kwa huyo alafu inalecha wadi wachako inalecha wadi nini tena Jackson Mutinda weto anga inda tula acha linaulecho mundi saa 12 na nusu waza simu ya akuri ke YouTube wandike Peter Kascratch wele kawadi kauna kale cho mundi saa 12 ukomendi na ndukolo ni kusubscribe channel chako ili ya wande jetamu kwa humo ndo mose semba ba yandini wa mutandao wa YouTube manda Peter Kascratch na pini na mweta wa subscribe na peka kengele ke kumelabu mali chaneka ndende useze ntwa support mwini olacho na kama zanyani wa mundi mundo musese ile vinda ya makulu muonzani ya vika Kascratch we tayari ni tayari ikulu yambe ni chakula wiki yambe pyo mudhanyani wa mundi chambe pyo kuvoya wenda tesapali ni chakula tatia simo ilatu idioka nitu swane ya mondo maingi ila wiweka kana before kome nichao kila uswane ya mono nzwane ya kuhusu wa maisha mako au ni wako wakiadha wili hata hizo nzwane ya mono monela ni nyoka ngeka hesabu na kiingila ni nyoka mono nzwane ya wati kuandika mbadi ila mbona ni nyoka ngilete bando ndi andika wati kile kona ayupita ndo zone ya lo mungi aya ikulu yini nenda kulya muno your dream car pe mwalimu wanzo medasia na Range Rover wangu ana ane biye ngali nzio achelise za ni my dream car ndo yo ngali ambe ingali lanzio bi kulika ngali ni we na lika ngali Range Rover wewe na wame to amen aya milioni wako ambe wanda kweseka na watu milioni yako ambe nede ya dream yote ndiwa sanga kwa milioni umunde na ka children zone yeah na wile tumia kwako okay ndambuka yaku yambe ya Mombasa ili hata aizi yote ndi Mombasa yambe na ndi ina 2018 so aizi it was very nice na perform here Mombasa medikila pando ba bedada na iba changa no adambi ya adambi ajel na iniana nazo relo ndo kama kidanga thini ai no na zio tipo baadaye ambe kwa Mombasa na ndete kwina kutiba no na zio baadaye wewe so di Mombasa
Wena mungi. Aya, tuyuma bu. Uwe mundu chocolate. Ata you. Uwe ya chocolate. Uwe atitia literally umi mbesa uwe mundu. Inasinanga. Okay, no lot anya kuwe chocolate oyi. Chocolate ba. Catherine shikomo sioka. Hapo mungi. Catherine shikomo sioka no. Niwe. Aye, jaze no ya chocolate. Ni no ya chocolate ndio tabia. Ni zito wano kwani. Aye, ndio Catherine shiko amusioka. Ndio no ya chocolate. Ala labda no ndio abandana. Yue Peter. Nena na utumani wangu wa muthia kwa musese utonyomu yata. Musiaisi wala weba yonzia isi. Lando no kutabia ikwatenga ike londo ni wonde. Mundu weba yone zote za manano ne zote za kitungu iyanga imbe ke londo. Nyene yakwatisenga yi na wambicha bawo mundi. Yakano bina wakwa ndira mumbisi na ndira ni Kascratch umundi. Kuma balata jilo na zike kaninye na yakalite ne tana kuyete. So ikwatenga yi eweka na kaunenga kilo kwenda na kautwikide kila wenda. So ikwationga yi. That is only Kalando na raviolonzi hizi. Peke ndo kwanda tutabe tutaselo wa Kascratch. Choba la ne kalaga be mundu besi. Be kalaga. Nono ni wenda tutabe kalaga. Aye. No wanguli ya kila peke ndo wenda tutabia tutakisi. Okay, ndo nendo mutabia chakwa. Mutakisi nyi. Shiko Catherine ita chao kila chako ngendo mutabia ngendo mutabia ichako mutakisi ambika la mutezi. Unga mutabia. Peke ndo kwanda atunene na tunanene. Peke ndo actually tu nene zawa. Nendo undilikane makolele na ukoli. Wanguli. Eka ama mwezi mmonza. No lilikane makolele na ukoli. Damu baya mbaza mbele ili hata. Ayi izo ni mwaka wa makolela mmonza na mamwishi. Wanda kindi yeka. Yeka mmonza. Inangi na nungu ile maisha mailiara na tiwana zina na kuelezea. Nosio kienge wangu ile nita huwa. Ngiti ni ngwelezi ono nita watu wengu liti. Tu. Okay, ni sawa. Ne tabia musesi akwenda to na kukwata. Okay. Nye by the ngona MC, ngona MC si adini. Wina ndo ango ne mwitu eno kaanga ina chadini keke kala nesa. Wina si adio na si amadiko eno katika ina Yesu akoso type. So namba yako ni 0740. Not mwanza ina not. Thanda to not. Na ina na not. Sio na Kisongo. 0740 60 84 80. Nimuvya muno ndo akufika. Na huko ni kwa bini mwe wenda sikiza tune yako kosa sinonzi yao ni promote. Wena chati chando yango ni mwitu ngasia oniesi muno ketwine. Yesu also tayo 0740 60 84 80. Yesu aituni na mwe. Nimuvya muno ndo vika. Ngaya kuone osio. Amen. Ndo rosi yaku uisibikia. Ngainadhi memutongo ina pia ninashukuru nondo akumbita na kuonena nyana musiaise Yesu aituni nene namulikana nemwe kanisa. Amen. Na ndi mwenda musiaise ne kilungu cha weno va mutongo TV ngwatanio ya mukamba tunena na Peter Kascratch ulo kwini mbathi siki wathokane nye nita wa Steven Muema na ndi takithio ethabe director ethabe time kana ethabe saatu amboso ngabaini tuimine awathiomo wa Peter Kascratch na mwenda musiaise nitokoma na saa umona nusu na saa 3:30 cia iya yonge kwetea vilingi wa mauvo kwa yu tiwa na sana twethiane evindeso.